Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Superintendent of Police ke East Khasi Hills ubah Sylvester Nong Tenger ulah pentip baka kali ke baing Jhalupara kedai ke belah Shah Thang hendai haduk mentah ulah ong ba 4 tip yo Trai jong ke kali namar ba unong nyaru umdan hakate ke jaka hakapor baja ke jingja hakajiya keren baka baci CCTV USP ulah ong bagi pulet kidang tokit bagi kidang wat ya Trai kali kini ke kali Scorpio kedai ke badan yo registration number ASDK 5958 kedai ke belah penyang harut surok. Kawai ke Scorpio asam registration lah Shah Thang. Shah Thang ba umdan driver kan bayang tu surat umdan driver lah Shah Thang. Oh, kira kali jano ba? Trai temtip dah umdan driver ta. So they tambah asam registration kali jano temtip nomor umdan driver ta ba siang surong tu. Asam now kan? Katang Shah Thang trai. Dari kumno ka sing hi mah ka ya. Ba long umdan driver umdan man tu buat kali bayang surong. Patip lah. Kan sentuh ditrai kan sawan report ni. Thank you.